A ovogodišnji 6. festival Put svile održan je od 22. do 28. oktobra u Siriji. Svila kao najskuplji materijal uz začine, čaj, hartiju i porcelan postale simbol tog puta. Svi karavani i lađe ukrštali su se, ulazili i izlazili kroz Damask, najstariji grad na svijetu. Na tom putu bila je ekipa Radio-televizije Srbije koja je posetila Omejad džamiju, crkvu Svetog Zlatnog pojasa i mesto Sendai. Šetajući Damaskom, šetate prvim naseljenim gradom sveta. Pre nas tim kamenim ulicama vladali su rimsko, vizantijsko, tursko i još neka carstva. U srednjem veku hrišćane potiskuje islam i danas je Damask centar islama. Da je to tako svedoči džamija, treća po važnosti za muslimanski svet, posle Meke i Al-Akse u Jerusalimu. Prvo i najvažnije je da žene u nju moraju ući sa maramom ili u mantilu. Cipele se skidaju. Omejad džamija sa 3 minarete dominira centrom Damaska i od nje se šire bazari. Stari suk sa malim pretrpanim radnjama začina, voća, keramike, slonovače. Damasta, po čemu je i grad dobio ime. Tu su i cele ulice sa radnjama punih zlatnog i srebrnog nakita, ukrašenog dragim kamenjem i biserima i filigranski urađenim minđušama. Odmah da vam kažemo da je zlato jeftino. Međutim, valja znati i da Omejad džamija nije građena kao islamska bogomolja, već kao hrišćanska crkva koju je izgradio vizantijski car Teodosije. Ovo je džamija Omajada, napravljena je 705. godine. Na ovom mestu pre 3000 godina ovo je bio hram sirijskog boga Hadada. U vreme Rimljana ovo je bio hram boga Jupitera, a u 4. veku je pretvoren u hram Jovana Krstitelja. Odavde se širilo hrišćanstvo na istok. Nakon islamskog osvajanja na ovom mestu hrišćani i muslimani molili su se zajedno. Poštujući običaje, ovu najavu pravimo baš ovako, bosi. Džamija ima 3 minareta, a jedan nosi ime Isusa Hrista. Sva 3 minareta su sagrađena u različitim arhitektonskim stilovima, sa gornjim delovima koji su renovirani. U ovoj džamiji se čuva glava Jovana Krstitelja. Iako je veoma oštećena u požaru koji je izbio u 19. veku, ona je i dalje pravi dragulj muslimanske arhitekture sa nekoliko veličanstvenih mozaika. U okviru džamije su i svojevrsne postavke učionica, soba. Džamija ima veliki molitveni hol i ogromno dvorište. Unutrašnjost zidova je prekrivena mozaicima, napravljenim od obojenog stakla, na kojima su prikazane scene iz prirode. Kupola je sivo-plava, a posebno interesantna zbog svoje veličanstvenosti. Kako su se u Damasku preplitali razni trgovački putevi, tako je nastao i put svile, kojim je ova najskuplja tkanina sa Dalekog istoka stizala do Evrope i Afrike. Uz svilu, začine, hartiju prenosile su se i religije. Na putu svile su i brojne hrišćanske crkve. U najtolerantnijoj muslimanskoj zemlji, u kojoj je 85% vernika muslimanske veroispovesti, živi i 13% hrišćana pravoslavne veroispovesti. Neverovatno zadovoljstvo ispunilo i ovog grčkog sveštenika u starom delu Damaska. Govorio je arapski, strancima engleski, ali kada je čuo grčki, još od člana srpske delegacije. Ali vremena je bilo malo, a planova mnogo. Posjetili smo i crkvu Svetog Zlatnog pojasa. U temeljima ove crkve, tako reći pod zemljom, hrišćani su se molili krijući se od Rimljana. Tu se čuvao nekad, a i danas pojas Device Marije. Bio je prvobitno dugačak 72, sada je 55 cm, širok je 5, a debljine 3 cm. Napravljen je od pamuka i vune. Ovde je i voda koju muslimani i hrišćani smatraju svetom, jer je mnogo izlečila, a grad spasila od kolere i kuge. Sve nam je to objasnio i Račanin, koji je izbegao u Siriju, a sada živi, pomaže i održava ovaj hrišćanski hram. Kao i mnogo puta do sada i tu smo videli. Uz zid hrišćanske crkve je džamija, a nebo iznad zajedno krase zvonik na crkvi i minaret na džamiji. A deca igraju svoje igre u zajedničkom dvorištu. Uostalom, cela Sirija je takva, otvorena za sve ljude, religije i kulture, a u smiraj dana nargila na vidikovcu Damaska kao mesto za odmor, upoznavanje, razgovor i nove planove. U sutrašnjem jutarnjem programu pogledajte našu priču iz Palmire, oaze sirijske pustinje. Lepo vreme tamo. Da, i tako se naš kolega Kotlajić šetao bos po Damasku. Jeste, on je mogao.